America ram president in thlan thirvelna he thu hi zet zuala chonglut ziaka tanga bo sai ani kumin sang ni somni United States president election ang kluka boile chingchewe thi United States history a thil thlengkhat takani kum sang hi khan Republican candidate George W. Bush le Democrat candidate Al Gore te president chua anin khintumin tunge chakjok hrin mai thei lovin alo boi towa United States Supreme Court hial enrollin Republican candidate George W. Bush chu president election a chakjoka alo puang to ani America ram politics si rinna le nunphung nena inkung kai tlat ani wangin ramdang politics panga ain athuk daya chu wangpo chu ani ma na mizo Christian ti hian kan ngai eventual bi kem em mai ani abik takin Mizoram le Myanmar a om mizo te phei chuan kan ram in thlan a in kan ngai ven em ni chu o ati thei hial ani mizo ten putrama kan tran na chan ni alang chu president putrama hi mi mit mei veng mi alawa Christian te tran tu le hum tu ania White House apo tong China le Bible study an nei fo ani tin Christian te chu he in var White House a hian an ngam pa em ema fakna hla sa worship nei te po anom le zau zau thina ni Christian hruai tu lar Dr. Pat Robertson apoin kan president Trump hi kut ngata tong China dong du khopa thun huai rolani United States president a hetiang mi hi anwang khopang ati hialani United States politics khu culture war anti mai nun phung in dona ani do bera Bible zirtirna Christian nung phung kalpui du conservative fo in chun khom na Republican Party le Bible le Christian na hnola thiang za wanga nun du liberal hovin Democrat Party andin te ania hemi kong ni in ngei mi alo in hal em uile kel thun pol ang lo ani Republican a hian liberal tem anom via Democrat a po piang thara in chal evangelical Christian tlem anom ve bok Obama hunlaya Merry Christmas po anoti du to lo kha tama hian athar tholea Christian te enghel em sarkar sikola hurna le bolhlona tin reng anin zirtir chu tama chuan school choice program siamin sarkar scholarship ne Christian te chuang Christian private school an fa te an da theita ani pathian chi mi just tam tak arwat bok hei hian Christian te atilo me mani chu ba ka Obama care anti mai hi risena le iden kolna ani mai lova sarkar sum ne na ni na thak danglam le puma nau ti thak te ate lawangin tama hian ti top tu mina be ngar ani chu ba ka missionary an man te le zela tang te a chu in a tran pui chau to bok hei lo po soi tur ta mai chu wangin Babylon B politics firm to thona website chuan isu ai Christian te tan ka tho hlok zo ka ni ti in Donald Trump hi an fiam he ani Democrat le Biden alam ve thung chu rin ai mai in an kal thuya ama Biden hei chu a moderate tak ala ni zo ka ma se liberal nol pui hian an thunun thelu tukhi apoyani tuna liberal lefty sautan chuan president Louis Obama kha alola conservative lutuk sat peka tuna chuan khotlang le nun phunga tangin Christian na le pathian chu da bo mia police po nei to lo pum chunga no te tha chu mi hring chanwo ngai mai LGBT anti mai nei inang in nei lowa in pol ti te chu in ti hlim na pa ngai ang mai le khovel pum chu Sodom le Gomorrah asiam chu anthil tumania keini tan thleng hian ala hla om chho zel don ani khaile in thlanna bolu ka lu to mai la hetia boina chua tur tu hi tramale a thian ten June July thalam dai khan an lo soilok to a
ma se media le democrat lam chuan om zenei lo input chian na anti mai thin ani September thla apo House lamin post office chu atam thei ang ber vote ballot thon vel ani theinan sum tam tham tak pe kan lo tum hial to ani kha Democrat lam hian in than ma dai atangin Trump an nema se eng tin tin emoti kuala an nele tur thu an lo soi teu to a tin Ohio Republican Jim Jordan po khan August Nelly khan in thanjana Trump an anianga thil an chok kualanga Biden an aneliang film khu ro tin house hearing a alo soi to bokani an rin dan chu a thleng dik vek ani tuna in hial boina state paruk Pennsylvania Georgia Arizona Wisconsin le Nevada a hian in thanzan jing lamda ni thleng Nevada le Arizona ti lowa chuan Traman na satakin an he veka Traman electoral vote zani somkwa tanga zathum paruk vel muwa atlin rin vekani na se vote chiran chorwal thupa Trama vote mu pung to lovin Biden a vote mu chaw a pung tual tuala ali thal le ta vek mai ani kha Tramatan rin hlel lo chi ani lo Trama-lamin an soi fo vote pe thei lo vek pek mithi to vote Dominion software fel lo vote share dik lo vote penon ti vel hi a rinuka ko ta ching fel tura in be mek ani Democrat le media ho chuan Biden a chu thlantlin to angin an cheibola ma se ani na taka chuan an la buai don chawani tuna alan dan mai chuan Biden a atling ti thei chu ani reng ani Trama te thu buai hi an tuang vek bik lo thu buai somni paruk an thelu jinga som panga chu no sakani to a pathuma chuan hna an chang ve bok tuna thu buai pasari vel an thelu le mek ani ato pa chuan Supreme Court thu chuak chu atomna a finishing na aninge yang Trama ukil Rudy Giuliani chuan evidence a omlo anti cham chia evidence kan nei tamlu tuk zo Philadelphia vote diklo pe chu raibari khat nok tur khop kan nei ti in le khathen khatata chu kani Trama legal team ami Sydney Powell poin Solkan hi chungin in thlanna result omsa chu finfiana neng kan tiling let thlop donani ati ve cheu mai le media ho hian Democrat an channa chan chu an agenda in an wang mai ania achunga kan soiba ka khian globalist an ti mai khovel hi tung khat sakwa pakhat nunphung pakhat sarkar pakhat hnuai om tir an thi an thil tumani tuna hian America journalist jinga 7% chau hi Republican a anin chalani Google Facebook le Twitter po hian conservative lamchu melma enin anena an censor chen mai ni he ngau hi Sodom khopui an ti mai California Silicon Valley a headquarter nei ania Facebook na thok tu za somkwa pathum khu Democrat aniang bokin Twitter a na thok tu za somkwa pariat zat chuan Democrat a anin chal ve thungani Democrat an tan na chan chu tikhian kan the thiam mai ome tuna andin hun dik tak chu electoral college vote zani somsari muna tura Traman zani somthum pani Biden an zani somni pariat amua thu boi omna electoral vote somsari pariat omna omboka Georgia Biden a nena an peka wangin Trump zani somthum pani Biden zani somli pali ti poina soithi ome ma se Georgia an chianon hi Tramate ngen signature matching le vote lem audit chu an ti saklo wangin Trump team hian Supreme Court an puru le mek ani Michigan apo Detroit khopui chevel vote bitna Wayne County chuan Biden a an certified tak lo wangin boruak abuat suardon chawani Hemi County tello hian Michigan a Biden a thing theilo Michigan election board siam training pakhata chuan vote duk dan ringot an zirtir thu meiche pakhatin a soi thu Giuliani chuan press conference a asoi United States Constitution ang chuan December ni sok pali khian state tin atanga electoral voter ten dan angin president an thlang to don ani
chumi hma a engkim ti felangai January ninga United States Congress Joint Session a danang thlap anem nge nianga chuta chuan president thlantin chuan January ni somni sang ni somni pakhat atangin president na avuan to don ani January ni somni ma hi chu courtin US president thlan tatana thlan po ni sek sek an chung thu arel theya president na achel to chuan house in pai tura arota sinai tin chu that majority a thiam lo achan tir ma chu courtin a chung thu arel theilo ani Tramatana trong trai thin tu ring tu te hian kan trong trai sak chun zom zel alangai tak zeta engkim ala danglam thei veka tuna Biden a president mai don o mangalang po hi putrama zoki president ni non le thei ala ni rengani ti tun din muna tang hian chiang hle ani ole viewer te kan channel mi subscribe sak vek turin kan ngen chewa notification bell in me khan ola in da don ya